Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban penjan bat pensok ikipat ba haka arpulai tere ubenai nailur arhajar arpuwe uba TW Khan Chief Executive Member KKHADC ulayok ban plebat ba no ya ka District Council Court Nongston Branch. Hakane ka jung play ya kane ka tanat tere kam jong ka Council ha Nongston ladan langru uba Jimerthong Deputy CEM uba T Pathau Executive Member in Charge Council Building uba S Khars Imli Judge District Council Court Khasi Hills Shillong Congress Khapuri Executive Member in Charge Marken uba Gabriel Waklang MDC Kanongston uba Jamborwar Executive Member in Charge Ilaka ki MDC Barim kum uba LG Nongsit Bat Kiwei Bat kani kajing terang ngaji siya nado ba ngasiti kumung judge yang ka district council court. Na kawai ka isi siya kawai bat ka isi ngaji yo kani keren. Balaku kumno haman na kawai pa kawai ka district headquarter ni de Banton ka district council court. Lada ang pagyo permanent ro at least ni yo ka branch kanan ba ni yo pagpangjan ni kajing bisa sikipay pa. Bak na sungo si kadi kajing day bat kadi ka isi ko pamunta apo kajing yalang jong iba titos tawal kain bolong siya pamunta ya kay ka ba nakaling jong nga ay ka suggestion bat kila kadiang ya kata bat kadi kalabulong bat na sungo si kadi nakamta kadi ka isi ko pamunta nomor isa skor ya kay kabangi yo inang kapilingan kam yo kipaipa ngirang fangsam ketang silo paipa na don kam haban le ching silo kalakta sibot nagurta kani terlena ka chingwara apa ya kani distrikut hagan ka cekap bagin yo ban plim taski kalau ka cikuku na ka paipa sang kata te kumang na yasko na judge ba ki magistrate ki badang sen ka district council ka thung ikiniru dai hapo ka chingalam jung itu akti belum siap belum dynamic ba belum siap memperhap nak bertabar kentil yang district council jungi yang jinterkam ke cakap bertempa berkam terikam di berpenjam di ba pemerintah menguan play ke district court tani dan ini ki sembel leno la play ke mokor office kabalanang ten susu ke ba ya panglayo la ke office mokor mentang layo penguan play sekali tekidang kan bun kibenta kibaka council kadon kacing angut banwara ikcing to tapai pa ya ka bakidang ran pedeng kacing pentrekam yang iskem begitu baru akiba ida pentrekam na council in sayo bal play klang banyo kacing mentoy ban taki paipa kibahap po ka khasil sekon mastasi council di gani kacing la jo kani kesi wa mala po cingela pisa kadolo ko cukup bakro ya ki paipa jo kani ko was kasir juni bat kenum la ban suliki namar pula penjan jo pai ba pula bersuk jo pai ba bagani kan longa jeng pai bakhra tim de tang bagi rap nam ta ki jinge jungi ndre kala rap tiu ya kadika district tu banyo ya ka building nila yo mentam re songstang hangi kumno bangin penon kambha ya kadika building namar ladangin penon kambha kamut kaneka building jongi kamdon jing mentoy ndre nakaleng ujot jongi ula ai kejingmut kababeng bah namar ba ngidon kam hakiman iwai pe iwai district yaka office jongka kot namar ba ngi sayui bangi simjar ba kamtam yaki baduk basuk banlai sasilong kalong ka ka ba namta jungki ka jinglut kalong tang khatsan spa ndre ka jinglut banlai pat kalong lai hajar di kalong ka jingmun toy na benta ka dong kathan jungi west kasis pangai kublai kerpang yau CM namar ula simkhya yakine ke baro haka isi abangi ya pelong meeting
ya kano ka babaha kamut himju karnandin nia ai kasopot nia ai mensim bangin ya don lang baik hakano kabab perkat na kamuta kadong matan lo mata tiadon kan wingun mo adu seperti dan beros katangi ambet tidak kidong tre jong tax dan adu mata singan ong tidak kidong tre tang jong tax tidak kidong tre jong council dari ke office ke jong fi dari ke responsibility ke jong fi ya ke office ke rokoi bat nakwa bagi ke office kan long ke ba tre kamba dan sebenarnya hagan ka beling gawe pat na sampai ba lokal MDC udah baliok ke kamera office ni bala kumno ke kamera MDC udah ban syong ni bala daudon MDC ngasuto kinong train o kinong mianut ban amon ngamut ban ong bang akendo ba pia amon natip kinong train ni basman yo triba den rehat badon bos ta hampir office namar habam don nong pek no cengok kata pada sin sadon boong ba palipat ke khore ban peli dan mentah aba 4 stang batrikam aba 4 don magistrate lu ke kwa burong ke pelino kata kabala dikena bansa keno namar kajai beliau kejongi kabam juul lada pilih kat nuru dangsia iban kentho judan kaya ro te duna kapen kam kloi kadang ngaku akan pensyai lepai kani kenang ba ngalatip lupa bakin sadon iban keno hamtam le ke partai YouTube mata dapat petuki komen santu te iban bun iban saya komen tetakadang ngan jubah lupa di pleno namar kajudan kajing ong balada him sedang lanu vru him dep tigi besna yang sna sampai suatu lada himang bansna yang kaba armala lada him sedang lupa na kaba simala pinum dep pinong bangan dadak bisa pura bansna yang kaba armalaro pinum dep pinum yo yang serta jenggem Enrei dai jingdon ni beret di jong pipi sedang no suki bisa laban pendam. Baga jingmut ke jonga kalong ba. Kajik temu ke jongi bangin sedang no mata kalong banang penbet penbiang. Baha kapor balawani magistrate kamun kalabiang nadong syadong. Kisiki kersaudong Jinjam dan semong dan kersyah Ben sangi kwa Lari di pastor niye Wanang wirugi yapi Hakim Oh hakim Karibada kuso upay Kahai kabada imnay Karibas lay Nang sojing ruay Bagping kinong wajong akay Oh hakim Gambabuan siya pag-ipot at talon Sisya na sa witang snap Sindang nila na siyang kapang